ni ibihugu ubu ngubu bisaga 24 nibura bimaze kohereza ingabo zabyo muri Mozambique, zose muri gahunda imwe kurwanya imitwe yakora iterabwoba yeshengekirije amahame y'ubuhezanguni bwa Kiyisilamu. Ahanini ni mu ntara ya Cabo Delgado imaze kwamamara hamwe no kurushaho ubw'izina ry'igihugu bwacyo ibarizwamo Mozambique. Si niyo ntambara ihabera gusa cyangwa niyo mitwe y'abarwanyi bahayogoje gusa, hoya ni n'intara y'ingiye Cabo Delgado yihariye kuri byinshi ubu ngubu hirebwa n'amahanga mu buryo bwihariye. Nanone ku ruhande rumwe nibyo Mozambique isanga ngo igisirikare kitameze neza, ubunyamwuga buke n'imigenzereze igayitse ya ruswa yageshegeshe kuva mu bushorishori kugeza hasi. Ni igisirikare n'ubu ngubu bivugwa ko cyanditsemo abasirikare basaga 7,000 batabaho, urutonde rutuburwa cyane uko nguko rukagirwa rurerure ngo haboneka amafaranga menshi y'imishahara yegera mu mifuko ya bamwe mu basirikare bakuru bakiyobora, mu gihe bamwe kuri urwo rutonde ari abana babo, abagore n'inshuti zabo batigeze bakibarizwamo na rimwe. Ibingibi binaheruka kugarukwaho cyane n'ikinyamakuru Carta de Mozambique, birimo birakorwaho iperereza ariko bisanzwe binagarukwaho cyane uko nguko. Ni igisirikare kitashoboraga kwifasha aba barwanyi bakomezaga gushushubikana izo ngabo za leta ya Mozambique mu minsi yashize. Cyakora nanone umuvuduko n'ubukana bwabo ibyo byabaye bishyizweho iherezo n'ubwinshi ndetse n'ubuhanga bw'ingabo z'amahanga zoherejweyo. Ikibazo muri ibyo ngibyo nacyo cyabaye ko wagira ngo ibihugu byose noneho bishaka kohereza ingabo zabyo aho ngaho muri Mozambique, n'imikoranire yazo nazikagorana. Bamwe bakaba bafite uduce bakoreramo aho ngaho honyine akaba ariho baguma, abandi ahandi gutyo gutyo. Ibihugu 24 byose bimaze kohereza ingabo kandi mu gihe gito cyane. Abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda barenga 2,000 bari mu babimburiye abandi bose kwerekezayo, barwanije aba barwanye mu buryo bwo kubashushubikana bikomeye. Ahanini aba basirikare n'abapolisi b'u Rwanda baguma mu bice bya hafi cyane y'inyanja birimo Palma na Mocimboa da Praia, ni naho habarizwa ibirombe binini cyane bya gazi ya Mozambique. Muri intara ya Cabo Delgado bisa naho umutekano wanahagarutse mu buryo rusange, ariko urugamba rukomeye nanone kuri iki gihugu ruri muri politiki n'ibijyanye n'amafaranga, kimwe no gusubukura ibikorwa nyirizina byo gutunganya igazi nyinshi cyane habarizwa. Gaze noneho mu gihe nk'iki ni y'agaciro kadasanzwe. Muri Cabo Delgado aho ku ruhande ni naho habarizwa ubutunzi buhambaye Mozambique ifite. Ntabwo ari gaze gusa, hari hobi, grafite na zahabu nyinshi n'ibindi by'imitungo karemano by'agaciro kanini. Hagati aho ngaho iyo havugwa kenshi gaze ya Mozambique birakwiye ko wumva ko ari nyinshi ku mwanya wa gatatu muri Afrika nyuma ya Algeria na Nigeria, metero cube zisaga trillion 100. Muri ibyo byose ariko kandi ni nako Mozambique impande zitandukanye nazo zidasiba kugaragaza ko igice kinini cy'amafaranga ava mu bucuruzi bw'ibi byose ibibasha kugeza ubu ngo gutunganywa no kugezwa ku isoko, ayo ngayo ngo atari make muri yo n'ubundi yigera mu mifuko ya bamwe mu bategetsi n'abayobozi bakuru ba gisirikare. Ni mu gihe kandi n'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi rishinjwa n'abandi ruswa no kutagira politiki zifatika zatuma ibi byose bishyirwaho iherezo. Nubwo impamvu za politiki no kumaranira ubutegetsi zitabura mu ihangana nk'iri, ariko kandi ibice biherereye ku nkombe z'inyanja y'Abahindi ku ruhande rwa Mozambique ni nabyo ahanini bituwe n'abayisilamu benshi. Aho rero ni naho hadutse abigisha b'amahame akarishye cyane ya Isilamu. Amahame nk'ayo akwirakwizwa mu rubyiruko rusanga ngo ubukene n'ubushomeri bikomeye kwijanisha rinini mu nyigisho nk'izo z'ubuhezanguni bakuramo iterabwoba rikomeye. Ariko bakongeraho n'ibyo byose bashinja ishyaka Frelimo riri ku butegetsi, bagahera ko bigisha ko agatsiko k'abasahura igihugu bafatanije n'abanyamahanga, barangiza bakanasaranganya inyungu zose hagati yabo bonyine badafite icyo bitayeho na kimwe kuri abo baturage n'urwo rubyiruko cyangwa se n'iterambere ryabo. Gushingira kuri ibi byose byabahaye ubushobozi bukomeye bwo kwakirwa n'urwo rubyiruko ku bwinshi, maze bishora muri iryo terabwoba mu ntambara barwana bayita ntagatifu mu izina rya Kiyisilamu, ikanabatizwa ahubwo ya gisocialiste mu buryo bw'uko basezeranya aba barwanyi ko bashaka guhindura ubutegetsi ahangaha muri Mozambique, noneho ubutunzi bw'igihugu n'ibyiza byacyo byose bigasaranganywa mu baturage bose n'iterambere ryisumbuyeho kuri bose. Ibyo nabo bakabyumva vuba. N'intambara iyo ngiyo nayirambye cyane muri Mozambique kuko yatangijwe ku mugaragaro n'igikorwa kimwe cyabayeho mu 2017 ubwo aba basore b'abarwanyi bagabaga ibitero bikomeye ku bigo n'ibiro by'abasirikare n'abapolisi muri Mocimboa da Praia. Icyo gihe bigaruriye n'intwaro zabo. Uhereye ubwo rwahindutse urugamba rweruye hagati y'ingabo za leta n'iyo mitwe y'abarwanyi, birinda bisaba ubufasha bw'ingabo z'amahanga kuko aba barwanyi babicaga bigacika. Icyo gihe muri Mozambique ingabo za leta bisa naho nta ngufu namba zari zigisigaranye imbere y'aba barwanyi.
Uhereye icyo gihe mu 2017 yahindutse intambara imaze kugwamo abasaga 4,000 mu gihe abagera mu 800 bo bahindutse impunzi imbere mu gihugu cyabo. Nyamara ku rundi ruhande President Philippe Nyusi n'ishyaka rye Frelimo riri ku butegetsi nabo bagaragaza ko atari bo bangira abayazana bibi byose nk'uko byembezwa na bamwe, ahubwo ngo amakosa akomeye ari mu bindi bihugu by'amahanga byatereye agati mu ryinyo, akaba ari by'abarwanyi bamwe b'amahame y'ubuhezanguni n'abigisha ba Islam y'amahame agoretse bakava muri ibyo bihugu byose bohereza n'abarwanyi muri Mozambique, abandi bakerekezayo mu kugumura urwo rubyiruko rw'abanyamozambique. Icyo rero ngo ni ikibazo cy'iterabwoba mu buryo mpuzamahanga, ntabwo ari ikibazo cya Mozambique nk'igihugu bwite. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kimwe na banki y'isi bateganije kuva kera kohereza amafaranga menshi cyane y'inguzanyo n'ubufasha kuri Mozambique bahereye ku gushyigikira gahunda zo gushinga imirimo, maze benshi muri urwo rubyiruko bagahabwa akazi, kuko byemezwa ko nanone ubukene n'ubushomeri nabyo byagize uruhare rukomeye cyane mu kubagumura. Ubundi ngo andi mafaranga agashorwa mu bikorwa remezo, iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Ariko izo ni politiki ubutegetsi bwa Mozambique budakozwa, ngo ni amafaranga aherekezwa n'amabwiriza atahifuzwa, ndetse ubashize n'imyaka 6 yose leta ya Mozambique yaranze kubashyikiriza n'umubare w'amafaranga ikeneye muri izo gahunda no kugaragaza uko azakoreshwa. Intambara ziteye nk'iyo muri Mozambique ni ibisanzwe, n'ubundi zikurura abanyamahanga benshi, abacanshuro n'impande nyinshi z'inyungu n'amahame bitandukanye. Abarwanyi benshi mu mitwe ikora iterabwoba no mu bindi bice by'isi nuko nabo bagiye bagera muri Mozambique umwe ku wundi, barimo n'abarwanyi ba leta ya Kisilamu n'abandi bajihadiste bo mu bice bitandukanye bya Afrika. Hiyongeyeho ahubwo n'ubufasha bwa leta zimwe na zimwe zo mu bice by'uburasirazuba bwo hagati. Iyi ni intambara muri Mozambique inahabwa inyuto nyinshi, bamwe bakabihuza no kugumuka kw'abaturage. Ariko nka leta zunze ubumwe za Amerika n'intambara kuva mu mwaka ushize zemeza ko iri muri gahunda imwe y'ibikorwa by'iterabwoba mpuzamahanga. Ni mu gihe ababihakana basaba leta zunze ubumwe za Amerika kubitangira gihamya nazo zitajya zitanga. Mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize, Anthony Blinken, umunyamabanga wa leta ushinzwe imibanire n'amahanga, yemeje ko leta zunze ubumwe za Amerika zagambiriye kugira uruhare mu guhosha iyi ntambara muri Mozambique, kuko ngo icyo bifuza ari ukuharwaniriza abarwanyi ba Islamic State cyangwa Daesh. Mu kwa 4 muri uyu mwaka wa 2022, leta zunze ubumwe za Amerika zashyize Mozambique ku rutonde rw'ibihugu mwese byashegeshwe n'intambara n'imitwe y'iterabwoba. Ibyo nabyo bikarushaho gutuma igihe cyari cyo cyose abanyamerika bahohereza ingabo bagatangiza n'intambara yeruye, kuko ngo guhangana n'iterabwoba mu buryo mpuzamahanga inshingano bihaye aho ryaba rikorerwa hose mu isi. Ikibazo kiba no guhindura ibibera muri Mozambique intambara yindi ikorwa mu buryo bumenyerewe bwo kurwanya imitwe nka Islamic State, nabyo byatumye umutwe mpuzamahanga w'iterabwoba uhita wiyitirira ibibera muri iki gihugu byose, batangira no kwita abarwanyi bo muri Mozambique ishami ryabo muri icyo gihugu. Mu gihe ari uko nguko birebwa rero ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika n'aba barwanyi ba Islamic State, ikangwa ko impande zombi zaharwanira mu buryo bwa proxy war, bamwe bashyigikira uruhande rumwe ngo rurwane n'urundi, bagatanga amafaranga n'imbunda byakenerwa ngo intambara ikomeze, nyamara bo batayibarizwamo bifatika. Ibyo byo ni ikintu kirimo amateka mabi cyane yibukwa muri Mozambique. Igihugu nanone cyahindutse isibaniro rikomeye mu ntambara iteye ityo mu 1980 mu bihe by'intambara y'ubutita, ubwo hahindukaga hamwe mu habaye ikibuga gikomeye cyane cy'iyo ntambara y'ubutita hagati y'Abanyamerika n'Abasoviete. Byarangiye ari miliyoni z'Abanyamozambique bahasize ubuzima. Ibyo bituma rero ishyaka Frelimo na leta ya Mozambique riyoboye bakora ibishoboka byose ngo baheze leta zunze ubumwe za Amerika mu buryo bwose bashobora, bareke kuza kwivanga mu biberi wabo. Nta kazi aka kanya Abanyamerika bahita bagira muri Mozambique ngo bahisanzure, byemezwa ko hari ubufasha bahazanye. Barabishisha bidasanzwe nyuma y'ibyo byose byahabereye. Ni mu gihe Abanyamerika nabo ngo bashishikajwe cyane no kuzana indege na za drone, bakazana ko kubwo bufasha bufatika bwa gisirikare bakarwana. Ibyo leta ya Mozambique nabyo ntabwo ibyumva, ibanyuza hirya no hino iti mube muretse, hari ukundi natwe turi kubiteganya tuzababwira. Nuko hagati aho bakaba babahaye inshingano nto gusa zirimo nko kohereza abarimu batoza ingabo, ibyo ntibabirengeho ngo bahabwe ibindi bakora. Kubera ikirere ari ibihugu byinshi mu buryo budasanzwe byohereza ingabo, ibindi bikamera nkaho bikomeza no gushaka kuzohereza aho muri Mozambique, kugeza ubwo iki gihugu gisa n'ikigoye cyane mu gukorana nazo,
bamwe bakamera ahubwo nk'aho bagambirira no kubishyiramo ingufu ngo bazihohereze, mu gihe na Mozambique igaragaza ko idashaka kuzakira. Buri gihugu gifite impamvu zacyo zo koherezayo ingabo. Uretse Abanyamerika, hari Portugal na Afrika y'Epfo nabo basunika ibintu byose, ahubwo bakanabirakariramo cyane ngo bohereze rwose ingabo zabo muri Mozambique, mu gihe leta ya Mozambique nayo igaragaza kutabyishimira. Portugal niyo yahoze ikoloniza Mozambique mu gihe kirekire kugeza igihugu kigeze ku bwigenge bwacyo biciye mu ntambara yo kuva mu 1965 kugeza mu 1975. Kuva ubwo kugeza n'ubu Portugal nta gihe yasibye kugambirira kohereza ingabo zayo aho ngaho muri Mozambique, kuko ari n'igihugu cyaciye mu zindi ntambara nyinshi nyuma y'ubwo bwigenge. Portugal yarabiharaniye kugeza none ibashije kuhohereza ingabo binyuze mu ishami ry'ubumwe bw'Uburayi zoherejwe muri iki gihugu, zirimo n'abandi basirikare bavuye mu bindi bihugu 10 byo mu Burayi biri mu Bugiriki, Espagne n'Ubutaliyano. Naho Afrika y'Epfo nayo ntiburamo gucishamo ngo itere hejuru, igaragaza ko ari cyo gihugu cy'ubuhangange kibarizwa mu majyepfo ya Afrika, kandi inagaragaza ko ibibera muri Mozambique biba bishobora kuyigiraho ingaruka byanze bikunze. Akaba ari nayo mpamvu ngo ari igihugu kigomba kuhasaba umwanya w'ibanze mu gihe cyose byaba ngombwa ko hagira ingabo z'amahanga zoherezwa muri Mozambique. Ibyo byanatumye Afrika y'Epfo ishyira ingufu zose rero mu gushyiraho itsinda ry'ingabo za SADC kugira ngo zoherezwe muri Mozambique. Zijyayo Mozambique itabishaka, biruhanije. U Rwanda rwo ku rundi ruhande nirwo bisa ahubwo naho Mozambique yizeye mu ngabo zose z'amahanga zoherejweyo, rusanga ngo igisirikare cy'umwuga kinashimwa hose mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bice bitandukanye by'isi. Abasirikare b'u Rwanda barenga 1000 boherejwe bwa mbere bageze muri Mozambique tariki 9 z'ukwa karindwi mu mwaka ushize. Mu byumweru 3 gusa bari bamaze kwirukana abarwanyi mu bice by'ingenzi bari barashinzemo ibirindiro bikuru byabo, mu gihe ingabo za SAMIM izo za SADC zo zegeranijwe n'uwo mutwe ugashyirwaho neza n'ubundi mu 2021. Ariko ku itariki 19 muri uko kwezi kwa karindwi nibwo Mozambique noneho yemeye ko bagera mu gihugu. Ingabo z'u Rwanda zo zari zaratangije ibikorwa by'imirwano kuri abo barwanyi, zigeze kure mu kubashushohekana. Benshi muri izo ngabo za SAMIM n'Abanyafrika y'Epfo, ariko bavanze n'abandi bavuye mu bihugu 9 byo muri SADC birimo Abanyangola, Botswana na Zimbabwe. Afrika y'Epfo isa niyababajwe cyane no kuba ibice ingabo zabo zemerewe kwerekezamo muri Mozambique ngo atari iby'ingenzi cyane mu gihugu, biri kure y'abarizwa iyo mirimo yose yo gutunganya gaze. Ariko kandi n'ingabo zabo mu bikorwa byo kurwanya izo nyeshyamba zikora iterabwoba ntabwo nabwo babyitwayemo neza bihagije nk'uko Abanyarwanda babikoze. Hanyuma Perezida Nyusi wa Mozambique nanone vuba ahangaha yerekeje Kampala, yumvikanayo na Yoweri Kaguta Museveni nawe ufitanye amateka yihariye n'Abanyamozambique, kuko abarwanyi baho muri Frelimo ikire no ku butegetsi aribo bamutoje byinshi mu bya gisirikare ahagana mu myaka y'1970. Iyo niyo yabarizwaga nawe mbere yo gushoza intambara zamugejeje ku butegetsi muri Uganda. Museveni mu biganiro na Philip Nyusi nawe yahise atangaza ko hari uburyo nawe n'ubundi asanzwe akoranira hafi cyane n'igisirikare cya Mozambique, kandi ko yitegura nawe koherezayo itsinda ry'ingabo za Uganda. Ubwo kugeza aka kanya rero ni ibihugu 24 byose byohereje ingabo muri Mozambique. Bamwe naboherejeho umubare nyine ufatika w'ingabo mu matsinda atandukanye, abandi bohereza y'abarimu n'abatoza ku gisirikare n'abapolisi baho. Ariko birangira ubu ngo byemezwa rero ko iyo birebewe ku bihabera biteye nk'aho Ubufaransa nabwo bukora ibishoboka byose ngo bukomeze ibikorwa byo gutunganya gazi ya Mozambique bwari bwaratangije n'ubundi. Ubufaransa bukajya ku ruhande rw'itsinda ry'ubwumvikane n'imikoranire aho ngaho na Mozambique. Ubundi Afrika y'Epfo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi Banyaburayi na Portugal bakagambirira nabo kubyinjiramo hafi mu ngufu bafite. Itsinda rindi rya Mozambique n'Ubufaransa n'abandi bafatanya bikorwa bizera nabo bakabigizayo. Haracyari ibibazo by'uburyo bubiri muri Mozambique bituma bimera nkaho n'ubuzima budahita busubira mu buryo ngo niyo mirimo yose ikomeze mu bice by'ingenzi byari byarashigishwe n'intambara. Icyambere no kwishyaka Frelimo n'ingabo za leta ya Mozambique bashaka kugenzura amakuru yose y'ibibera mu gihugu bonyine, ahanini ku bibera mu bice byose ku nkombe z'inyanja n'ahahoze intambara, ku buryo abanyamakuru n'abandi mu miryango itandukanye y'abakora ubutabazi n'abatanga inkunga ku baturage abo ngabo ntabwo bemererwa neza kwerekeza yuko babyifuza, n'ababyemererwa n'imbarwa bacungirwa hafi cyane. Leta n'igisirikare cya Mozambique basaba batanga inkunga n'ubufasha kubyegeranya bigashyirwa hamwe bakabibaha, akaba aribo bajya kubisaranganya abaturage. Iyo ngiyo ni politike habanye n'imikorere yabo nabo.
Ku rundi ruhande, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Abafaransa Total kirebwa byihariye n'ibyo muri Mozambique kubera ishoramari yahatangije mu bikorwa byo gutunganya gaze no kuyicuruza, ni Patrick Puyane, avuga nanone ko batiteguye bihagije kuba basubukura ibikorwa byabo ngo n'ishoramari muri rusange rikomeze kandi abaturage batarasubira bose mu bikorwa byabo n'ubuzima busanzwe mu bice bimwe na bimwe bya Mosimbao da Praia ngo ni amahoro hatarimo andi mabwiriza yari yose mu bijyanye n'imibereho. Ayo niyo bifuza muri ibyo bice kugira ngo imirimo yose isubukurwe, ntabwo ari ugushyiraho agace gacungiwe umutekano ngo abantu bakore bikanga bashikagurika, ndetse no kugira ngo imirimo nayo ikorwe ari uko hari ababahagarikiye n'imbunda bikanga ko igihe icyo ari cyo cyose n'ubundi ibintu byazamba. Ibyo ngo ntibabyifuza. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.